Yes, kanonye mbifurize kuguma kugubwa neza guhirwa mu byo mukora byose birumvikana n'amakuru agezweho harebana n'umutekano politike na diplomasi. Tugiye kuba tuba updating rero tubabwira uko situation ihagaze mu bice bigiye bitandukanye, urugamba rwamaze kuba rufata indinera, ibintu byamaze kuba bikomera. Turi ku itariki rero ya 16 z'ukwa kabiri 2020 by'umwihariko na gatandatu. Nyamuneka turaza kwinjira mu bice by'umujyi wa Uvira tubabwire yuko tuvugana igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC cyatangiye kugenda kiva mu mujyi wa Uvira gake ariko muri uko kuva mu mujyi wa Uvira nyamuneka bikaba bigendanye no kuba urugamba rwamaze kwa rufata indinera mu bice bigiye bitandukanye. Turaza kuba tubikomoso tubiva imuzi muzingo tugenda tuba updatinga 5 muraza kunyemera turebe hamwe amwe mu makuru adasanzwe akomeje kugenda aturuka by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi hari guturuka y'amakuru menshi, nyemera nkubwire yuko nk'ubu rwose nyamuneka mu bice bya hano za Bujumbura icyitwa umutekano wamaze kuzamba ku rwego rwo hejuru. Turaza kuba tubikomosaho tubiva imuzi muzingo nshuti z'akadasohoka abanywanyi bacu muraza kunyemera turebere hamwe amwe mu makuru akomeje kugera aturuka mu bice bya hariya rwose muri teritwari ya Uvira ariko kandi nanone ku gice cy'umupaka w'u Burundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tubabwire yuko butuvugana nyamuneka urugamba naho rukomeje kugenda rufata indinera. Turaza kuba tubikomoso tubiva imuzi muzingo, turaza kubabwira yuko harayihumvikanye amasasu menshi cyane. Turaza kubabwira yuko nyamuneka icyitwa abasirikare benshi b'abarundi nubwo abasirikare ba FARDC bari kugaragaza ko bari kuva mu mujyi wa Uvira, tukaba tugiye no kubyinjiramo tubabwira aho bari kwerekeza ndetse n'uburyo ibintu bimeze. Nyamuneka munyemere mbabwire yuko ibi byose yamaze ko bigaragaza ko urugamba rugiye gufata indinera. Turaza byose kubyinjiranamo 5 muraza kunyemera tubabwire yuko nyamuneka Perezida Kagame uyoboye rwose abashimiwe n'imiyoborere myiza. Tshisekedi na Ndayishimiye baza mu bayobozi babi kurusha abandi ku isi. N'amakuru nayo yakomeje kugenda atugeraho 5 turaza kuba twinjiramo tuva imuzi muzingo tukagenda tuba updatinga 5. Turaza kwinjira mu misozi miremire y'iminembwe nyamuneka iminembwe ikomeje kuba minembwe, urugamba rukomeje kuba rufata indinera. Nyamuneka turaza kukomoza kuri minembwe tubabwire yuko Poezero nyamuneka byamaze kuba bihindura isura. Poezero tombe Poezero yamaze kugaruka mu maboko y'igisirikare cya 23 nyuma y'imirwano ikaze cyane ikomeje kugenda igaragara mu bice byo ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ariko kandi turaza kubabwira yuko nyamuneka Afurika yabashe kuba yibeshya ku izina rya Tshisekedi. Turaza kuba tubikomosaho, turaza kubabwira yuko kandi nyamuneka ibiganiro byo ku rwego rwo hejuru hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'umwihariko bikomeje kugenda bifata indinera muri rusange. Ibyo byose turaza kuba tubikomosaho tubiva imuzi muzingo. Turaza kugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye tugende tuba updatinga. Igoma bimeze bite ku kibuga cy'indege nyuma yuko bivugwa ko hagiye kuba hahagurukira indege zigiye gutangira kwerekeza mu bice by'umwihariko by'umujyi wa Uvira. Turaza kubikomosaho nyemera tudatinze rero by'umwihariko twinjire ahitwa za Poezero tubanze tuba updating. Poezero nyamuneka yamaze kuba Poezero ariko kandi muzi no kunyibira tubabwire yuko muri Fizi naho ibintu birakaze. FARDC yemeza yuko ikigenzura Poezero mu gihe 23 yamaze kuba by'umwihariko iyi Poezero rwose iyicakira mu buryo navuga ko bwihuse cyane. Tudatinze rero nyemera babwire ko nyamuneka ibintu byamaze kuhindura isura. FARDC yahakanye amakuru yari yakomeje kugenda akwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga ndetse no kuri réseaux sociaux avuga yuko kiragice kigaruriwe. Ndagira ngo iyi nkuru tuze kwigenderamo neza, ngira ngo nze kubabwira operation 23 yakoze nyuma yo kubabwira FARDC yamaze kuba itangaza cyo kubabwira operation 23 yakoze ikigarura by'umwihariko ibice. No kuvuga ngo igisirikare cya Kongo cyavuze ko ayo makuru ari ibinyoma kandi ngo gihamagarira abaturage gukomeza kuba maso nkuko
aya makuru akomeje kugenda abigaragaza nk'uko rero itangazo ryashyizwe ahagaragara rivuga ko ibirindiro by'ingenzi bya Puezero mu bice by'umwihariko bya Puezero ngo bigikomeje kubamo ingabo z'abarundi ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC. Umuyobozi w'agateganyo k'ibikorwa bya gisirikare muri soko ya kabiri mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo bamwita Koloneli Opoko Bangala Michael yamuhagariye abaturage gutuza kugira icyizere ngo by'umwihariko ku ngabo z'igihugu. Yashimangiye ko FARDC yiyemeje gukomeza ibikorwa kugeza ubu ubuyobozi bwa leta bukaba ngo butari bwava mu bice by'umwihariko bwamaze gufata. Nyamuneka Puezero hamaze iminsi abo muri puko aho ku rwego rwo hejuru ngira ngo murabizi igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo FARDC gihangana bikomeye by'umwihariko n'umutwe wa M23. Amakuru none amaze kwakira amakuru atariyo ivumbi yamaze kuba angeraho nuko ubu tuvugana igice cya za Puezero ku munsi w'ejo mu masaha ya nimugoroba nyuma y'uko igisirikare cya 23 kizengurutse kikatangira kurekuza by'umwihariko cyitwa amakompora yo ku rwego hejuru. Abasirikare ba FARDC n'ubundi batangiye guhita bafata utwabo batangira guhungira muri za Fizi. 23 rero igenda isatira Puezero kugeza amadinga. Rero amakuru twamaze kwakira ku ruhande rwa 23 nuko byibura 95% Puezero yo iri mu mako ya 23. Urumva igisirikare n'ubundi cy'abarundi gisigaranye 5% kandi se 5% ntacyo kavuze. Ubwo rero bishatse kuvuga ko igisirikare cya 23 isaha ku isaha nyamuneka iyi Puezero yose noneho iraza kuba iritombe gusa 95% urumva uko byagenda kose ni tombe. Nshuti z'akadasohoka rero uretse kuba by'umwihariko iyi Puezero ibyo byamaze kuba agatiranza bakanyina wanzamba nimera nkubwire yuko kapiteni wa FARDC by'umwihariko wacitse intege ari kugira bagenzi be inama nyuma y'imirwano ikomeye cyane ikomeje kugenda iba mu bice bigiye bitandukanye nyuma y'urugamba rukaze rukomeje kugenda by'umwihariko ruba mu bice bigiye bitandukanye. Amakuru namaze kwakira nuko ubu tuvugana mu bice bya hano mu bice bya hano muri za Uvira naho ibintu birakaze. FARDC yatangiye kugenda ayikuramo gake mu buryo bwihuse cyane. N'ubushakashatsi rero nanone by'umwihariko bwagiye ahagaragara ku myumvire y'abantu bibaza ku bigaragara ku ishusho rusange imiyoborere y'abayobozi uko ihagaze muri rubanda ku rwego rw'igihugu rwabo mu mahame ya Afurika muri rusange. Abaperezida rero batatu bashimwe kurusha abandi barimo Perezida Paul Kagame, niwe waje ku mwanya wa mbere by'umwihariko n'amanota 92, agaragaza icyizere n'ishimwe byinshi ahabwa n'imiyoborere kuva yafata ubutegetsi mu mwaka w'2000 nyuma y'igihe yari amaze ari visi perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Rwagiye rugaragaza impinduka zikomeye mu bukungu, mu miyoborere y'iterambere n'ibikorwa remezo. Mu myaka rero isaga 20 ishize u Rwanda rwashyize imbere gahunda yo guhindura ubukungu ushingiye ku ikoranabuhanga, guteza imbere serivisi, kongera abaturage ubushobozi no kubaka inzego z'imiyoborere zishingiye ku muco n'igena migambi hamwe. Ibi byatumye rero igihugu gikomeza kuvugwa mu bihugu bigaragaza umuvuduko mu iterambere ku mugabane wa Afurika. Ku mwanya wa kabiri rero haje Kapiteni Ibrahim Traoré wa Burkina Faso n'amanota 89. Uyu muyobozi rero akaba akiri muto ku butegetsi, yagiye ashimangira uburyo agaragaza kwigenga mu byemezo bya politike, gushyira imbere ubusugire bw'igihugu cye mu bihe by'umutekano muke. Ku mwanya wa gatatu rero haza uwitwa Dahram Kohali, uyu ni wa Mauritius, asa ku mwanya wa gatatu n'amanota 87.
igihugu cye gisanzwe gifite gifatwa nk'icyacitse imbere mu miyoborere myiza, nk'icyashyize imbere mu miyoborere myiza, ubukungu ndetse butangaje, ubucuruzi mpuzamahanga. Abaperezida rero bafatwa nk'abakora nabi kurusha abandi. Abo ni abandi barimo uwitwa Antoine Felix Tshisekedi ndetse na Evariste Ndayishimiye. Nyamuneka rero reka tubashimiye.